Jester Aja, dobrodošli u moj novi video na mom kanalu, pošto je moj kanal i nije tuđi. Počnemo ovako. Dragon izbacio klip i ja sam mu izrezao to što sam mu izrezao, to za 1000 videa, on me objavio i veliko mu hvala na tome jer uz pomoć toga sam dobio sigurno za dan 2-50 subscribera. Tako da sad ćemo gledati da što više snimamo, da što bolje snimamo i da što bolje režemo videe jer ljudi su primijetili da se stvarno trudimo oko toga i da stvarno gledam što bolje video da se izreže. I eto, ne znam, kao neki znak zahvalnosti, ako uopšte dođe ovaj video ili isječak videa ili nebitno šta do Dragona, ja mu ponudio da uradimo jedan kapor njegove četvorke ili kako se zove Audija, ako bude bio još do tada dok ja dođem dole kući, i uradio bi mu to, neki kapor u smislu kao što sam radio sebi ili što sam radio kad sam prezentirao onu novu Q5-cu. Što se mene tiče, ja sam tu da mu to odradim kao znak zahvalnosti i to je to. A što se tiče komentara, hvala iskreno, volio bi samo, ima par komentara, izvinite, nisam spreman. Okay. Njih par, na primjer, kao Aydin Šehić, taj momak, njega bi trebao posebno spomenuti, jer ja ne znam, sam imao 4-5 subscribera, frajer je naletio na mene. Na primjer, evo njegov komentar: svaka čast Kobi na odrađenom videu, doktore. Mislim, taj komentar kad tako pročitam, to mi je nešto baš posebno. Evo, na primjer, Stefan Vidović, i on je napisao super komentar: odlično odrađen video, svaka čast momku. I nemam pojma, ali još koji je ovdje na brzinu da scrollam. Birnas Karamović, na primjer, i on je komentarisao: Škobo je zakucao. Kako se čita, Curi Minči ili tako nešto, to moj Škobo, video je ekstra super odrađeno. To je u suštini moja supruga. I ima jedan komentar gdje sam se iznenadio kako ljudi komentarišu: Faris neki, nemam pojma, super video od momka, trebaš ga postaviti kao zaseban video na kanalu jer će ga više ljudi pogledati kao takvog nego što će biti samo u ovom vlogu. Mislim, uglavnom ako dođe video do Dragona, ja bi mu odradio kapor od mene bez problema. U suštini ova dva kaporna možete vidjeti na mom kanalu što sam radio, linkovi će biti dole u opisu videa. I eto, zapratite me na Instagramu, subscribeajte se na moj kanal i ništa, mi idemo s videom. Danas odradimo neke sitnice što eto, potrebne su da se odradi i nadam se da će vam se svidjeti video. Uglavnom, vidimo se u videu. Evo ga, da vam pokažem posle uvodne špice šta sam ja to uzeo danas da zamijenimo. Pa ćemo krenuti od ovih klipova, odnosno kopči ovi dole ispod haube što imamo onu plastiku da mi drže. Njih smo polomili zadnji put u prošlom videu kad smo ja i Viktor, kako se zove, mijenjali alternator i nemam pojma, nešto malo smo više sile upotrijebili i tako da smo ih polomili sve redom. I onda sam 2 vesice uzeo sam da me ono čuva, tako da kako se zove, ja sam uzeo nove. Onda sam uzeo držač poklopca za rezervar, mislim da je pravi, da paše, da će se moći ugraditi, jer sam sam tražio Audijev, sad nemam pojma da li će moći, da li neće moći, nemam pojma, uglavnom probat ćemo da i to zamijenimo pošto mi je ova pukla i onda stalno moram da pazim kako s tim da mi ne ispane ili da ga ne izgubim ili nemam pojma ni ja. Onda što mi je Carly izbacio grešku, izbacio mi je grešku za
za vanjsko staklo, ogledalo. To je ovo i probat ćemo ga zamijeniti da ništa ne polomimo, pošto su mi ovi grijači, ne grije mi, ne topi mi led i ono kad smrzne, pošto je sad baš to vrijeme istiglo gdje zamrzne, gdje voli da se to zamrzne sve i to sve. Tako da sam i ovo naručio da i to zamijenimo. Kad god ubacimo rikverc za grebe, a ja ga nikad ne palim sam kad u rikverc, a ne znam što ga ne ugasim karlijem. Uglavnom, uzeo sam i zadnji brisač i to ćemo danas zamijeniti da mi više ne grebe, a i u suštini mogu bi ugasiti karlijem da mi kad u rikverc ubacim ne pali se zadnji brisač. I naručio sam još hidraulično ulje za servo pumpu. To sam već snimio, to sam već uradio, imao sam jedan problem s tim i tako da sam i to riješio. To ćete vidjeti u nastavku, sve ću vam pokazati, a mi ajmo da rješavamo ove sve sitnice. Evo nas, izašli smo. Ništa, ajmo sad krenuti. Znači redom, prvo ćemo ove klipove ispod haube zamijeniti, pa ćemo zamijeniti ovo na rezervaru, pa ćemo zamijeniti brisač, pa ćemo zamijeniti staklo. I u međuvremenu ću vam pokazati što mi je falilo hidraulično ulje. I onda ću vam još pokazati, nemam vam šta pokazati, nego onda ćemo još otići i saprati auto od čitave ove smole i ove soli i ovog svega. I to bilo to, ja mislim. Sad kad smo ih zamijenili, sve fino lijepo, ostala su nam 4 viška i njih ćemo sačuvati za ne daj Bože. Ništa, sad idemo dalje sa onim rezervarom. Eto ga raje, riješena je ova dilema i to je gotovo. I sad idemo, bacamo se na onaj gore brisač. To se moramo još baciti da odradimo, imamo da odradimo još staklo. Evo ga i ovaj novi brisač i sad još ostalo staklo i idemo i to riješiti. Sad prvo što moramo odraditi jeste da šurnemo kontakt. Gledaj ovo. Baja. I da okrenemo retrovizor prema nama skroz koliko može. Ja mislim da je to to. Sad možemo kontakti upaliti. Onaj ugasiti. Ja mislim da se ovako dobro vidi. Ali gledaj gdje sam zaglavio telefon. Čekaj sad da uzmemo ove plastikice neke što nam trebaju. Uzet ćemo ovu i ovu. Sad ćemo da probam. A možda je mogli prstima. Gledaj ti koliki je taj klempa. Aha. Idemo još gore. Evo ga. Ajde, brat.
crveni, plavi, evo ga. Ajmo ponovo kontakt. Smeće na stranu. Dobro je, radi njenoga. Još moramo da vidimo. Dobro je staklo. Sam radil grijač i to je to. To ćemo preko Karlija provjeriti malo ta greška i to je to. Evo Raja. To hidraulično ulje što sam uzeo. Morao sam uzeti G004.000. Mada piše malo na poklopcu G002.000. I ali eto rekli su mi kao to je zamjensko, to može ovo ono, tako da sam eno vidiš sad sam dosuo, nije bilo nikako. Uglavnom sad je sve ok. Ubacit ću vam zvuk kako je se to sve čulo. Mislio sam da je nešto se havarsalo, havare u autu. Uglavnom bilo je sad to da je falilo 200 ml ulja. Mislim bilo je sigurno malo ulja, ali falilo je toliko. Dosuo 200 ml, 250 nešto, nemoj mi držati za riječ. I prođe sve, ništa, isto ko da nije. Uglavnom evo sad smo sve te sitnice riješili što imamo, riješili smo te zezancije i eto. Raja, kad smo već sve ove sitnice riješili i namjestili i poradili, ajmo ga sad saprati još i moramo mu još nasuti AD Blue i to je to. Ja mislim da je topčina. Ništa, palimo, ajmo ga saprati. Leto je, a tebi u srcu je hladno, ubila si mene tako mlado. Leto je, a ja pijan lutam ovim gradom, tužno moje leto, pevaj sa mnom. Leto je, a tebi u srcu je hladno, ubila si mene tako mlado. Leto je, a ja pijan lutam ovim gradom, tužno moje leto, pevaj sa mnom. Leto je. Brasil, Babelbad, Augenwid, Modelkandidat, Bottega Veneta, guck mal die Kurven so wie Galicana, Possi FaceTime, und Baby nimmt ab, Blicke sind scharf so wie Katana. I eto ga ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da vam nije bilo dosadno, da vam je se svidio. I ako jeste, ostavite subscribe, ostavite dole neki komentar, lajkajte video, šerajte ga s Rajom da što više ljudi vidi da snimam nešto, da se mogu subscribe-ati. I to bi bilo to. Mi se vidimo u nekom drugom videu. Hvala vam puno na gledanju. Goodbye i peace.